Nyemera Iberi nguce mu ijambo gatoya cyane tunyarukire i Nyamirambo ku rukiko rwa gisirikare. Hariyo urubanza muri iki gitondo hagati y'abafana bamwe mu bafana ba Peri ndetse na bamwe mu banyamakuru ba siporo hano mu Rwanda bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye. Turimo ku murongo wa telefone na Calixte Kaberuka. Kaberuka waramutse? Ruvuyanga waramutse neza cyane. Umeze neza? Meze neza nta kibazo. Uri umwe mu banyamakuru bagiye kwitabira urwo rubanza rw'abo bantu nari ngarutseho haruguru, watubwira muri makeya iburana ukuntu ryagenze? Ubu tuvugana nsohotse mu cyumba cy'iburanisha aho abakurikiranyweho ibyaha n'urukiko rw'ibanze rwa gisirikare ahangaha rukorera i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali barimo barasanga imyirondoro yabo. Ubu tuvugana twabonye itangazo mu minsi ishize ryasohowe na Minadef yuko hari abasirikare babiri ndetse n'abasivile 20 bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye, ariko mu rukiko twabonye umubare wiyongereye kuko twabonye abambaye impuzankano za gisirikare bakurikiranywe muri iyi dosiye birumvikana bagera kuri 3 mu gihe bari babiri. Twabonyemo kandi n'abaofisiye bakuru mu rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa bagera muri 2. Abasivile bo n'abasanzwe birumvikana. Buri muntu wese rero arimo aragenda atanga imyirondoro ye yuzuye, ntago barimo gutanga imyirondoro y'igice kuko hari imyirondoro baba barafashe mbere, barimo barayibasubiriramo rero kugira ngo bumve niba hari amakosa yakozwe mu buryo bw'imyandikire kugira ngo bayakosore hanyuma izindi process zikurikireho. Uyu munsi bari kuburana kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo iminsi 30 birumvikana kuko ushobora gufungurwa ukajya hanze ugakurikirana uri hanze, ariko isaha n'isaha urukiko ruguhamagariye rukakubona. Ariko nabyo biterwa n'impamvu zidukurikiranwaho mu gihe bifite uburemere bukomeye ntabwo bakurekura ujye kwidegembya hanze bagukurikirana widegembya hanze. Hariho igihe urukiko rufata icyemezo cy'uko mu by'ukuri bakomeza kugufunga bakagukurikirana ufunze cyangwa se bakakurekura ukajya hanze. Birumvikana ntabwo twavuga ko bose bakurikirana ibyaha bingana, twagiye tubibona mu nkiko zitandukanye kuko hariho igihe usaba gufungurwa iminsi 30 ugakurikiranwa hanze ariko ntibikunde bitewe n'icyemezo urukiko rwafashe rushingiye ku by'ukurikiranwa muri rusange. Ubu rero tuvugana bose barimo gukurikiranwa muri dosiye b'abasivile baje bambaye impuzankano za gisirikare imfungwa za gisirikare, ariko mu gihe bari muri dosiye barimo gukurikiranwa ibirego bitandukanye b'abasirikare bambaye impuzankano z'akazi ndetse n'abo mararashye baje bambaye impuzankano z'akazi. Ubwo rero turaza kumva ikiraza gukurikiraho iyo abantu baburana byanze bikunze haba hari impande ebyiri, haba hari ubushinjacyaha ndetse n'ababunganira. Icyo nari nibagiye kuvuga, hari abavoka batandukanye kandi benshi nabo baje kunganira birumvikana aba bari muri iyi dosiye. Hari inteko iburanisha ibiri imbere kugira ngo yumve buri ruhande izafata icyemezo ikurikije ibyagiye bivugirwa mu rukiko hagati y'impande y'ubushinjacyaha ndetse n'ababunganira mu mategeko. Ubwo rero turaza kumva abaraza gukonvenka abandi bashingiye ku bizibiti. Nanone ntago urukiko rukora nta bimenyetso kuko haba hari ibimenyetso bifatika bigomba gushingirwaho kugira ngo umuntu agirwe umwere cyangwa se aryozwe ibyaha akurikiranwaho muri rusange. Urubanza se akenshi hari ubwo urubanza rubera mu muhezo, hari ubwo rubera mu ruhame, abantu bemerewe. Ikintu ntabwo nari nibagiye kukivuga, aha turi ku rukiko rw'ibanze rwa gisirikare i Nyamirambo. Hari abantu benshi cyane kuko urumva hari imiryango yabo yaje kubareba, yaje kubasuhuza birumvikana, ariko ikindi gihari ni itangazamakuru. Itangazamakuru ngira ngo muba mubona ibyo bagenda bandika, ibyo bashyira kuri YouTube, ni benshi birumvikana, ariko abasirikare babara abasirikare cyangwa se urwego rwa gisirikare rugendera ku mategeko. Ntabwo ushobora gufotora cyangwa se gufata ishusho iyo ari yo yose utabiherewe uburenganzira. Niyo mpamvu basabye ko itangazamakuru nta muntu wemerewe
gufata ifoto, gufata ijwi iryo ari ryo ryose ririmo kuvugirwa mu rukiko, ndetse biranagoye ko twavuga ko no kwinjizwa mu modoka ya gisirikare bajemo uraza gufata ifoto ntabwo biraza gukunda. Uraza kubona ko social media ntabwo iraza kubona amashusho, YouTube nuko kereka baraza kuvuga nyine bisanzwe bakagenda borosa amashusho ya kera cyangwa se n'ibindi ntazi, ariko ahangaha ntabwo wemere gufata ifoto iyo ari yose cyangwa se ijwi iryo ari ryose, kuko nabyo bikoze amategeko araguhana. Ariko hari abantu benshi inshuti z'abakurikirana ibi byaha ni benshi, kandi ubona ko bategereje kumva umwanzuro w'ikiraza kuvamo. Ese koko urukiko rushobora gufata icyemezo cyo ko aba bakurikiranwe muri iyi dosiye baraza kujya hanze bagakurikiranwa bari hanze bidegembya, urukiko rwajya rubakenera igihe rubakeneye bakitaba gutyo? Nabyo turaza kubyumva, ntabwo ari urubanza rwaba umunsi umwe ngo ruhite rurangira, ni process. Natwe turahari kugira ngo dukomeze kubagezaho ibiraza kuvugirwa ahangaha n'umwanzuro uraza gufatwa n'urukiko, birumvikana. Urakoze cyane, tugushimire. Ubwo ibindi turaza kubyumva mu makuru ya Radio Rwanda ari imbere. Rwose turahari kugira ngo tuze kubagezaho. Murakoze, ndabashimiye. Murakoze cyane. Agoye cyane rero kare. Yes, ngo rero no umusore Rigani Rugaju ari kumwe na bagenzi be bagera kuri 19 b'abasivile, ariko nanone akaba ari kumwe n'abandi bofisiye bagera kuri 3, nubwo hari hatangajwe 2, ariko kuri uyu munsi ku rukiko akaba hagaragaye abofisiye 3 baje kuburana ku byaha bakurikiranyweho. Rigani Rugaju rero akaba nawe yagaragaye mu mpuzankano yambarwa n'abafungwa b'abasirikari, kubera yuko wafungiye muri gereza nyine za gisirikari. Ariko kandi nta nubwo ari abasirikari bonyine bakurikiranyweho, bari gukurikiranwa n'ubutabera, kubera yuko harimo haje kugaragaramo n'uwo muri RCS, urwego rw'igihugu rushinzwe gucunga umutekano w'abagororwa, w'imfungwa n'abagororwa. Nawe rero akaba yaje kuba yakiyongeramo muri iyi dosiye ya APRFC rero, ariko uru rubanza rukaba rwaje kuba rwashyirwa mu muhezo. Urukiko rwa gisirikare rwa Nyamirambo kuri iyi tariki ya 13 z'ukwezi kwa 8 2025 nibwo rwatangiye kuburanisha abantu 28 barimo abofisiye mu ngabo z'u Rwanda mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS, ndetse n'abasivile bakekwaho ibyaha bijyanye n'uburyo haguzwe amatike y'indege hakoreshejwe konti ya Minisiteri y'Ingabo binyuranyije n'amategeko. Ibi byaha rero bikaba bifitanye isano n'urugendo APRFC yagiriye mu Misiri muri Nzeri 2024 ubwo yari yagiye gukina na Pyramid FC mu irushanwa rya CAF Champions League. Yari yaherekejwe n'abarimo abanyamakuru ba siporo. Abari kuburanishwa rero akaba harimo umuvugizi wa RCS, akabaza kandi akaza na CSP, ubwo no kuvuga ngo uyu muvugizi wa RCS yitwa CSP Hilary Sengabo, ndetse akaza nanone n'undi uri kuburanishwa CSP Olive Mukantabana nawe ukorera muri uru rwego. Abasirikari 3 barimo Captain Penina Mutoni ndetse na Captain Penina Umurongi. Abasivile bari kuburanishwa muri uru rubanza akaba barimo umunyamakuru Ndayishimiye Rigani uzwi nka Rugaju, Ishimwe Rikari, ndetse no witwa Mucyo Anta Biganiro wahoze muri uyu mwuga. Ubushinjacyaha rero bwa gisirikare bukaba bubashinja ubufatanyacyaha mu kwakira ndetse no gutanga inyandiko butemerewe, ndetse n'ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Mu by'ukuri uru rubanza rero rukaba rukomeje kugenda ruburanishwa mu muhezo. Ariko kandi nanone agashya kaje kuba ikabamo nuko witwa Captain Mutoni yoherejwe kwa muganga. Ubwo nyene Mutoni Penina, umwunganizi wa Captain Mutoni Penina rero akaba yavuze ko umukiriya we atiteguye kuburana kubera ko ikirego cy'ubushinjacyaha yakibonye saa 2 z'ijoro, naho uyu munyamategeko we akibona mu gitondo cyo kuri uyu wa 13 z'ukwa 8, bityo ko
batigeze babona umwanya uhagije wo gutegura urubanza. Indi mpamvu rero Captain Mutoni yatanze ni yuko atwite ku buryo nta mbaraga afite, cyane ko uyu munsi yagombaga kujya kwa muganga. Ubushinjacyaha rero bwavuze ko kuba Captain Mutoni afite ikibazo bitabuza bagenzi be 27 bareganwa akuburana. Bukaba rero bwasabye ko uyu umusirikari we yahabwa ikindi igihe cyo kuburana. Uwunganira Captain Mutoni akaba yavuze ko ubushinjacyaha bwareze aba bantu bose muri dosiye imwe, bityo ko urubanza rw'umukiriya we rudashobora gutandukanywa n'urw'abandi. Uyu munyamategeko rero akaba yakomeje avuga yuko umukiriya we afite ikibazo cy'ubuzima gikomeye, kuko aho afungiwe mu minsi ishize yaguye hasi kubera amaraso make. Maître Ibambe Jean Paul wunganira Nemeye Olivier, umwe mu baregwa, yavuze ko iburanisha rikwiye gukomeza nubwo Captain Mutoni yatanze inzitizi. Akaba yavuze ko niba uyu musirikari atiteguye kuburana, abandi biteguye kuburana. Uyu munyamategeko kandi akaba yasobanuye ko n'umukiriya we afite ubukwe tariki 16 Kanama, ariko ko atasaba kutaburanishwa. Yaboneyeho kandi gusaba ko umukiriya we yaburana adafunzwe. Nyuma y'isuzuma rero urukiko rwahise ruha ishingiro inzitizi yo kuba Captain Mutoni atwite, rutegeka ko ahita ajyanwa kwa muganga akazasubira kuburana tariki ya 18 z'ukwezi kwa munani mwaka turimo wa 2025. Ukaba rero kandi rwategetse ko iburanisha ku bandi 27 bari muri iyi dosiye rihita rikomeza. Urubanza rero rukaba rwahise rushyirwa mu muhezo. Ubushinjacyaha rero bukaba bwasobanuye ko bushinja CSP Sengabo, CSP Mukantabana ndetse na Captain Umurungi kuba ibyitso ku byaha byo guha inyandiko abo zitagenewe no ku cyaha cyo gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Bwavuze kandi ko abandi bashinjwa ibyaha birimo ubufatanyacyaha mu kwakira inyandiko utemerewe, ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe, ubufatanyacyaha mu gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Ubushinjacyaha rero bukaba bwasabye ko urubanza ruburanishwa mu muhezo mu rwego rwo kwirinda ko ibyavugirwa mu ruhame byabangamira umutekano n'imico mboneza bupfura. Abunganira rero abaregwa basabye ko urubanza rubera mu ruhame, byaba ngombwa ko ku ngingo zireba abasirikari bakurikiranywe zikaburanirwa mu muhezo. Bavuze ko urubanza rudakwiriye kujya mu muhezo kuko ntacyo bibangamiyeho umutekano, ahubwo rureba abanyarwanda kuko ikiburanwa ari umutungo w'igihugu cyabo. Urukiko rwanzuye ko uru rubanza rubera mu muhezo kuko rufite aho ruhuriye n'urwego rushinzwe umutekano w'igihugu. Abarwitabiriye rero batari ababuranyi bahise basohoka mbere yuko rukomeza, ubundi ruhita rubona gukomeza. Nguko rero nguko uko byifashe kuri uyu musore Rigani Rugaju. Icyo tugusaba rero nta kindi ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru yose agezweho azajya abasha kuba yakugeraho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ngewe rero mwumvaga kuri izi mic za Kigali Ways. Reka twongere kubonana mu kanya. Wowe icyo tugusaba kandi subscribe, no wageze gukanda subscribe kandi like kuri iyi video, ndetse kandi wibuke no